feykat ka surah 3 ka tafsir al Quran de kanko annabi Isa wa yukallimu nasa himo yewta yimbe ben fil mahdi ka wofurdu ka jibina o fembaka taw wa kahalan e ka jaddor mayagal wa min as-salihin ko jeado e moƴƴube qalat nene maryama maki rabbi jomi anna yakunu li konno la torantalan waladun biddo walam yamsasini me malilan basharun gorko ha hande qala malaika jowi kadhaliki ko wanuni mada Allah yakhluqu himataga ma yasha konko fala tagude ida qada sofala manon nyaawde amuran fiyake gollugol golle fa inna ma yaqulu lahu andu ko wiyantade kun ko yode wonu fa yakunu de wonay no o falirano wa yuallimuhu alkitaba o jannay mo kadi deftere nde wal hikmata e sunna wat tawrata e tawrata wal injila e injila wa rasulan e kadi ko nelaado ila bani israil faade bibbe annabi yaqub be anni min joni ko annabi isa jetti parongol no yewtude himo haalande yimbe biro makko be anni min qad ji'tukum gomdi mi addani on bi ayatin mande min rabbikum irunde ka jomi mon hollugol on wonde ko mi annabajo ko mi nelaado e kadi ko mi biddo halal wonami fattu e kadi wonami biddo Allah anni min akhluqu lakum mi do tagana on min at-tini ma dulle mi do mojjina nan ko Allah woni tagowo min at-tini immorde lopal ka hay'ati at-tayri wa non baadi sondu fa anfukhu mi wutta fihi e mayru hendu andun fa yakunu ndu wona tayran wiirayndu nayo wi'ude ndu wona sondu ndu wona wiirayndu bi idhnillah edunga e Allah e kadi wa ubri'ul akmaha mido sellina bumbe jibindinabe bundan wal abirasa e dama jang wa uhyil mauta mido wurnita kadi maybe dum do fow wona wakkilare an wona wasi ko mi biddo Allah ko mi jiyaado Allah dum do fow ko bi idhnillah ko edunga e Allah wa unabbi'ukum mido humpita on kadi sen fotti bima ta'kuluna konko nyaamo don ka suudu mon wa ma tadakhiruna e konko luttin don accu don fi buyutikum ka cuudi mon inna fi dhalika ande woni dum do la ayatan lakum mande wonande on hollunde on ko mi annabajo nelaado in kuntum sallatike mu'minina ko gomdimbe o musaddiqan ko mi gongin do kadi lima bayna yadaya kon kontri yeso an min at-taurati immorde ka taurata wal yuhilla lakum mido daginana on kadi ba'd alladhi yogay din piiji horrima alaykum harminanan dudi on waji'tukum mi addani on kadi bi ayatin mande min rabbikum immorde ka jomi mon fattaqullaha hule Allah wa ati'uni dofto dolla inna allaha no Allah rabbi ko kanko dey woni jeydolan on wa rabbukum ko kanko kadi jeyi on fa'buduhu rewemo min nami rewetedo ko mi doftetedo ko mi jokketedo hada nde do alquranare ma du rewgol Allah ngol siratul ko duwoni laal mustaqimun fewngol falamma ahassa isa yehi don ha tumande annabi isa su'uno ko duni tumande o sugitino minhum immorde mabbe al kufra keferan ka kongo be yedday mo woni be ebbi fi wargol mo qala wi man ansari ko homba wallata lan ila allah ka Allah qala al hawariyuna laabondirabe makko ben wi ko duwoni sahaba be makko laabondirabe nahanu ko menen ansarullahi wallata Allah amanna billahi min gomdini Allah washad sedito bi anna wonde men muslimuna ko men julbe jebbilani be mo rabbana jomi amin amanna min gomdini bima anzalta nde do injilare ndi jeppinda e hore nelaado amen on wattaba'ana rasula min jokkine laadon ko yimbe annabi Isa be woni yewtude faktubuna windu men ma shahidina wondude e seditibe ala rewetedo si wona an Isa ko jiyaado Allah nelaado Allah wa makaru be fewji al yahuda fewji fi wargol annabi Isa wa makarallahu Allah kadi fewji fi damnugol Isa wallahu khairul makirina tay ko Allah woni mobbe fewjowo idh qala Allah ande to mande Allah daluno ya Isa ko ayu Isa inni min mutawaffika mi hunnete ko dum woni mi warete mayde togo sereno wona jande annabi Isa ma yali taw warafi'uka mi banta ilayya faade ka anga wa mutahhiruka mi labbina min alladhina imurde be do kafaru heferbe subube harabe me malima wa ja'ilu alladhina mi wada ben kadi ittaba'uka jokkobe ma fawqa alladhina sengodo ben kafaru yeddobe ma mi wada gomdimbe mabben e hore yeddobe mabben ila yawmil qiyamati hanyande dargal dari thumma ilayya marji'ukum refti ko faade ka woni ruttorde monde
fa ahkumu min yawa bainakum hakkunde mon fima kuntum fi konko laati don fi e mudun takhtalifuna hidon lutondira fa amma alladhina amma ben kafaru yeddube fa u'adibuhum min lattaybi adaban latta shadidan tidude fi dunya kadna wal akhirati kalahara wa ma lahum tawala nabe min nasirina immorde wallobe wa amma alladhina amma ben amanu gomdimbe wa amilu salihati be golli golleli moƴƴi fayuwaffihim Allah yobaybe ujurahum joddiji mabbe din wallahu alla la yuhibbu zalimina wa ida to nyobben dalika nde do alqur'anare natuluhu ma dum dido qissaji meden jangadi alayka iduma min al ayati morde mandeji wadhikri e waju al hakimin nyinyugo inna mathala isa ande to misal isa ngal indallahi ka Allah ko no wa'i ka mathali adama hino ayno misal baba adama خلقه الله تجيم من تراب إمر دين بمبلايدي ثم قال له رفتو يعني مكون ونو آدم فيكون وني أو الحق غونغا كان أخي من ربك كوي مردك جومي ما فلا تكون وتاونو من الممترين جيادو كتيب فمن حاجك كلا وينجد ما فيه في إيسا من بعد ما جاءك باوكوكو أرمادو من العلم إمر دين قال له غندل فقل ويو بأو تعالى وأرينا دو ندن أبنا أنا وأبناءكم ɓiɓɓe amen ɓen e ɓiɓɓe mon ɓen wa nisa'ana e sonnaɓe amen ɓen wa nisa'akum e sonnaɓe mon ɓen wa anfusana e wonkiji amen ɗin wa anfusakum e wonkiji mon ɗin en fo wonen e teren goto he kala emen moɓa famille mum on fof thumma nabtahil refti jarri boɗen andugol menen e mon kombo jokki ko feewi kombo mari gonga fa najal huɗen waɗen lanatallahi kudde Allah ndin alal kafirina e dow heferaɓe wonde kala tawɗo ko kañum jogii fenande Allah yo halko si tawi ɗum hooli hoɗɗi koye gonga won ɗon are waɗin ɗum ɓe suusano arde kamɓe al yahuda ɓe jaɓano arde haray rewtoɗen kadi oɗo darsu kadi ha moƴƴe si feƴƴen haray ko ɗo wonɗen darnude hande sabu luggugol yemma on niɓɓi moƴƴa ngongure nden wayi wasi foolay haray hatten ɗo hande rewtoɗen qissaji e sababu nuzuli ko woni toon humpaɗu o koyo yiltito ka tafsir al Quran arano maɗum o noddalanka 657 60 53